Hari Evento 106.5 FM. Sunju Chaikipi, como tú lo querías. Rimarinchi. Tarcisio Quispe, en su horario estelar de siempre, con tu programa regional muy sintonizado, con noticias, comentarios y entrevistas, todos los días desde las 8 de la noche, por Radio Jarivento 106.5 FM. No se olvide, los fines de semana, revistas en la Rimarinchi. Atención, mucha atención, Comunidad Campesina de Vinchos. Domingo 28 de abril Punchautam, Apacuchcanja, Kai Jato Hatón, actividad me Apacuchcanja. Kaitam organiza y kuchka, yapayan autoridades de los 29 anexos, Chayna Yataj, yapayan Junta Directiva de la Comunidad Campesina de Vinchos. Kai actividad manmi, yapayanchik rikunanchik, anchuykunanchik, sobre la declaratoria de patrimonio cultural e inmaterial como de la nación de la Comunidad Campesina de Vinchos. Kaimi Kai Kuchkanja, entrevista final. Kay ajuy hasa pampachapi, rama hawachampi, silkau ukuchapi. Kay ceremoniam apakuy kuchkanja chunka ora pacha achikiaymanta. Hinatinmi kay kuchkanja, kay lucheyo, yapayan autras ninchikuna, hapinakuy kuchkanjako, cantonmanta hasta Tucupaykama. Alcalde Faustino Flores Meneses, paymi luchiay kuchkanja, consejero regional de Huamanga, Teófilo Cuba, Aripa Iwanme hapinakuy kunja. Regidor de Vinchos versus regidor provincial de Huamanga, Chaynayata, luchiay kuchkanja. Junta Directiva de la Comunidad Campesina de Vinchos. Hapinakuy Kuchkanja con Junta Directiva de Comisión Negociadora Kachkanjakuta. Presidentes de 29 anexos versus Comisión de 29 anexos. Yapallankay Comunidad Campesina de Vinchos. Chaymanta Jamoskunapas. Jaripas, Warmipas, Yapallanco, Luchia y Kuchkanjako. Kanjata, comparsa, Los Reales de Huayllapampa. Chaynayata, Joaquín comparsa kunapas, Chaya Kaikamuchkanja. Chinkiray Yachtamanta, Yachtamasinchikuna, Krusta, Apakuykuspa, Chayaykamuchkanjako. Chaynayata, Pachaj, Trancapampa, Waujichanchikuna, Paninchikuna, Paikunanyatagme, Sura Ajata, Suyaykachiwachkasunchi, Opiarispa, Tumarispa, Luchia Kuykunanchik. Chaynayata, Kay Yapallan Junta Directiva, Presidente Feliciano Conga, Paimi, Kay Hok Reconocimientota, Huykuchkanja, Yapallan Kay comparsas participantes Paikunaman. Luchiupe Kay Yachtakuna, Hapina Kuykuchkanjako, Huayllapampa versus Chinquiray. Pachaj versus Trancapampa. Rangracancha versus San Luis de Picha. Concabayla versus Hasanjay. Jochapunco versus Orjonchupa. Tinco versus Villavista. Janjayo versus Vizcachayo. Santa Rosa versus Barrio Abajo. Lengua versus Itanayo. Remillayo versus Guayunchujyo. Jasacruz versus Jaruapuquio. Bocaloma versus Ajupampa. Chojia versus Jatonguayjo. Antapuna versus Ajumachay. Chaynayataq, Genguas Llaqta, Suyaykuchkanja, Yapallan ganador kunata. Turillay, ñañallay, chaylla piñam tinkuykusunchik, allinta luchiakuykunanchikpa.
Alintuta cacho con palegona alintuta cacho gache canus canchiñari marininchi niscan programa chihuanca Radio Jaribén 106.5 FM niscan wero asintacama chinata redes sociales plataformas digitales niscan tacama redes sociales gariki YouTube Facebook chainta los canchi vivo indirecto que hay transmisión o con palegona a Facebook niscan mascarinaike Radio Jaribén tos o tajrike marininchi niscan supita chaipim kachkan gai programa lanchigona Chay página kunapi, chay grupo kunapi, rikao. Chay dari que YouTube niskan piñata RTV Rimarininchi niskan tamaskari kunaiki. Chay na RTV Radio TV Rimarininchi. Chay tamaskari kunaiki. Chay pim kachkan kai públicas hancheri cosa kai Rimaris hancheri que y sabapuncha Rimaris hanchi kunapi, Rimaris hanchi kunapas chay pita tari kunaskan. Purai kos hari kwa ujia compare kuna. Hasta acá Huillacoicunapas Cachcanta, aviso de cobro, pensión del programa Contigo tal que cobra Iculiscanquichi, que lunes 29 de abril Nisjanta, que lunes 29 de abril Nisjanta de las 8 de la mañana, Chayuramantari Jalarín, Hachi cobro, ahí Cheñeta Rica Parimonay que DNI, tarjeta multired y clave secreta, que aquí vamos, pero Chaytapas, Apamunaki a Jungar Yabata. Chay Chaypita Apacuchcangata reunión del proyecto Gallina, Jainotari Gilacorranquichi, diciembre Quillape, Ancha Giapa Gilja Coscunarique, tanto severa, moderada, leve, Chayapa Chalanrique, Azui Kunaikichi, Naspaikichi, actualiza Kunaikichi, Giapa, Dato Ikichita. Dato ikichik actualiza con kichik pero ñam padrón ikichik kachkan narike ingeniero pamakimpe hasta bancarike actualización de datos que lunes punchauta todo gilegona pelegona que municipalidad digital Vinchos ocupe chetrik villachimos un kichik programa contigo y oficina de OMAP de la municipalidad distrital de Vinchos. Villacuipa, reunión de comités de autodefensa del distrito de Vinchos. Apaculechcanga, que el domingo 28 de abril, Nisjanta, que el local del auditorio de la municipalidad distrital Vinchos, 9 de la mañana en Nisjamanta. Chaypagmerija de Cachisuscanquichi, que hay 96 bases del distrito de Vinchos. Chaypita participan en Kichigrique y Yapa comandos emblemáticos y actuales Nisjancuna. Chaypaculechcanga, que informe de ley número 31494, viaje a Lima. Chayentari Chaypita Entecachcanga, formato Kunata, registra con Equichipaj. Chayentari actualización del comité de autodefensa. Areca Villa Chicuitari Chaychimulación Kichik Teita Marcial Vallejo Leiva, presidente del comité central del distrito de Vinchos. Kay Hayaco y Kay Villaco y Guaujilacuna, Payacuna, Kay Warmas, Ricky, Kay Warmas, Tariculachcan, Marique, Kay Comisaría de Familia de Huamanga, Nishampa, Guaujilacón, Payacuna, Chaitas Nikinin, Cosutinchang, Kay Warmata, Pinchos, Yachtayor, Menispa, Chaina Jarique, Yachta Masillaicona, Yachta Masillaicona, Rexicuichi, Kay Warmata, Pipa Maipa, Warmanme, Wischusca, Kay Huamanga, Yachtape, Puri, Kulang, Yenaja Kay Picachcanganiao, hasta Bancañavichan Tapaygulasca, pero. Kay pachachan rikao pachachan perexewachi chayintari uyachampe rexewachi masta kuñega sonchi rico uyachanta rexi kunayga chipa kay guajuliakon pelegona rexi kullay chiquilla warma ikichikta pim maimi wischu kurullankichi icha wamangamos pachum kunga kurunkichikpas comisaría de familia niscampis tari kullan mancas jaña recoge guspaja bueno ñam recoge kunikuña nispatajaya willa kay kamullay chiri guajuliakon panchelegona manaña riki más ayllun kuna más karanchikpa. Ñata ya kuyasunchi Huillacuy kunaman ari apurao tamas tatuqaps tukunan kamari marullan estonga rima kuy kuyakichik punta le pertaitanchik pasutempe kay redes sociales nishantam no simach pasachkamps chis ateronche chuyay koroita porque chaynintamik radio Jaribén pasé que wera osiams transmitir mana transmitis kanchiraiko mana chis iluximo kanchis programan chikwan kay redes sociales kay Facebook nishampe mana atikuchkanñachu kay transmisión ninchikuna publicayta ¿no? Sasaña kachkan si mata churachkampas utaqchun ateisapakuna contran primas kanchigraykuchu kayna prohibimachkanch o limitawachkanch porque esa es una limitación, no es una prohibición, pero limitación imaninanta, o sea, chayape, soy ahí, ninan chay limitación, rikao.
viajachos chayna kachawashkanchik wawqillaykuna pallaykuna kunapas ñakaytam temprano manta conectachkas ñakay conectarones conectashqachatan dejachaykuspan kunan transmitikamuskanchik ya entonces chaynan pasakuchkan kay Facebook nisqanpi será falla del mismo sistema, del mismo red social, no sé, machikachkampas. Bien, chaytariki William Muyakichi wawqillaykuna pallaykuna. Chaytariki kaytayta alcalde riki mana pagayta munancho divikusqanta, pero mana paycho hasta wanga riki municipalidad metropolitana de Lima riki Pedrullanman karqa chay huk arbitraje nisqanta wawqillaykuna pallaykuna. Enaspa chayta pagay nispani karamuman kasqa tensi kaytayta Rafael López Aliaga mana pagayta munakullanchu inaspa kunanqa imanisqanmi aqllam kutirikusunchik inaspa pagachikusunchik astawan mas yapay niyuqta 3.500 millones de dólares nisqantan pagawananchik chay empresa chay peajenchikunata yanqachachkan mana allintachu administran chay línea amarilla chay peajes de Lima nisqankunata ya chay wawqillaykuna pallaykuna kuti kachiyta munallachkan chaytariki imaynatapas qallqaynatapas ganaruyta munallachkan bien imapiqa kay tukurunqa porque ña pagananpaqña kay Lima metropolitana riki quedakun chay juez Nicaragua rikuwak Europa laopi paganayki Lima metropolitana nispi tayta alcalde limeño Rafael López Aliaga pañata mana pagayta munanchu naspa contrademanda nisqanta ruranja chayraq ruranja porque rimayrayaq rimachka pagachiwasunmi kay 3.500 millones de dólares nisqantan pagasunchik chay empresan pagasunchik manam ñuqanchikchu pagasunchik nispa riki qhari tukuchkan pero hasta wanga iskay kutitañas perdieron Estados Unidos perdieron chaynata Europa perdieron iskay kutitaña entonces kay hatichkan chayta ganaron gacho perdieron gacho imaynaraq wawqillaykuna pallaykuna chaytapas qhawanlla kachkasunchik ichachun hasta un perderospa mastapas paga imachikunjapas chayna pasakullachkarik wawqillaykuna pallaykuna kay Lima chay peajikunawan chay rutas de Lima nisqanwan más rimari wawqillaykuna panchillaykuna mana rimachaykuchkaspa kay saluditos para un amigo kaypi kachkarqa saludo a ver más kachaykunasunchik ima sutiq chakakullachkarqapas 70 jonqay kullanchik Marcial Canales Flores de Hasanjay wawqillanchik Marcial Canales Flores de Hasanjaymanta uyarikamniskan kay programa llancita qari kaynin parariki rimakuykunay karqa pero mana sutinta tarirqanchikchu kunan chayraq tarirullanchik chay pagakurusqariki. Saludos para todos los amigos, amigas que no uyariqkuna rika chayraq riqsirashkankichu wakanikichkunaqa riki pimay kasqayta y siempre saudaykamay nispariki minka kamulaykichik astawan sutichata apachikamulaychik sutichakkichikta apachikamulaychik saludamunaypaq marrimari kay programa llanchikpi marrimari wawqillaykuna panichallaykuna kay Limapi riki wawqillaykuna pallaykuna chay suwakuna chay mana allin runakuna chay suwa wasin yaykuq chay imakunamanpis yaykuspi suwakuq chaykuna riki wawqillaykuna pallaykuna chay cajero automático nisqanta suwayta munallasqaku hinaspan si carro taraq chay hatun camion taraq ñawpaq ninman chakaykullasqaku hasta chay runapa purinan chay vereda gradería anchaymanpas qispi kachisqaraq hinaspan si chaywan tapaykullasqaku hasta wanga chay cajero automático kasqa riki chay alarman chay sirenan chay waqayta qallaykuykutinsi chay suwakuna chay carrunkutapas dejaspanku ayqikullanmanku kasqa chay pasakurun riki kay avenida Angélica Gamarra Universitaria nisqanpi wak distrito Los Olivos wak Lima suyupi wawqillaykuna panichallaykuna hinaspataq riki chaypitaq pasakurun chay corto circuito nisqan porque imaynanpi soldadorawan riki chay fierronta riki paykuna llikillachkasqaku aspa chay soldadoran ñikiruspa riki ñuqanchik qullqichata hurqukursunchik nispachik pinsallanmanku karqa hinaspa chayta rurallarqaku riki wawqillaykuna pallaykuna suwakuna riki chayta rurarqaku chay soldadorawan tuquchkasqaku riki natin chay riki ninaraurayqallakuyku sirena waqakuyku natinsi riki apuraman ayqikullasqaku lluptikullasqaku wawqillaykuna pallaykuna camionkutapas dejas para chayman riki bomberokuna pawarispan ama chaykullan chay ninaraurayta
y chaymantariki policiapas asoy con inaspariki tajo y cachacuchcan pikuna maykunan chay rora hinaspachainin soplitewan araqmi chay soldado soplite chaywanmi llikichkasqaku chay fierro chanta chayna torasqaku chay mana alli suakunarispa wawqillaykuna pallaykuna kay willakuytariki chaychimullawanchik. Chayta wawqillaykuna pallaykuna kay México lawmanta kay willakuyqa chayamun chaypi riki huk tayta riki masanta wañurachillan imaynanpi astawanqa chay masansi chay warmi churinta majallachkanman karqa hinaspansi chayta rikuruspan rabiaruspan riki imam kay churitaqa majanki nispansi hapiruspa wañurachin wawqillaykuna panichallaykuna hinaspañataqsi tapunku imaynanpi wañurachinki nispaniptinku acaso chay majaqtachu hawakusaq astawanqa chay wañuchisqaywanqa riki uchkuwasipi tiyakamusaq allinmi chayqa uchkuwasipiqa riki watukamuwanqachiki aunque sea semanallanpiñapas imayñapas watuchakamuwanqa chaypi kawsachkaq tupaykullasaqku manam ñuqaqa munarqanichu kay churita cementerium aparuspa chayman watukuytaqa manam chaytaqa munallanichu payqa kawsakuchkan chay mana allin runachik wañun nispas wawqillaykuna pallaykuna rimarin mistirimaypi nin prefiero que me visiten en prisión antes de visitar la tumba de mi hija nispa wawqillaykuna pallaykuna declarakunman kasqa kay tayta chay pasakuru riki kay colonia Roma Sur nisqan waka México lawpi wawqillaykuna panichallaykuna chaynakuna pasakun tukuyta rikunchik tukuyta uyarinchik kayna willakuykunapi wawqillaykuna panichallaykuna mas rimari kay programa llanchikpi kunanqa mas temprano lluqsiykamullanchik mana riki qipariykanchu ashtawanqa riki saluditos para Odilon Japuklla saludos todos los hermanos nispa riki rimakuylanta chaychik willawanchik wapuchallanchik riki flamante alcalde de la municipalidad centro poblado de Chupa. Marrimari wawqillaykuna panichallaykuna kay programa llanchikpi chaynata riki kay willakuy chayarimun wawqillaykuna panichallaykuna suedranta riki wawqillaykuna pallaykuna chay mana allin runakuna asaltallasqaku chay qullqi challanta suallasqaku chay marcas chay mana allin runakuna chay suwa runakuna pachak waranja qullqita riki chay mama apakachanman kasqa riki chay payacha chay qullqintin purirqa imatay chay rurarqapas rikaw y chayta riki suayta munaptinku masanñataq riki rikurikamuspan balanwan hati kacharusqa riki wawqillaykuna pallaykuna chay pasakurun riki kay Trujillo lawpi incluso chayqa grabasqara kachkanpas cámara de seguridad nisqanpipa rikaw llaqtakupiqa turu cámara seguridad llañam chaypi waqpi imapas rurasqaykita grabachkanku riki wawqillaykuna panichallaykuna astawanqa riki bankumanta riki hurqumullanman kasqa chay pachak waranja qullqita chay achka suñam chay qullqiqa riki wawqillaykuna pallaykuna hinaspa riki wasinman ripullarqa chaytañata riki chay suwakuna imaynataya haytaynataya yacharurqaku chay qullqi apasqanta hinaspa riki hatin manku kasqa wawqillaykuna pallaykuna chaysi riki hatisqaku hasta wasinkamaraqa chaysi manaraq wasinman yaykuykuchkaptin chay suwakuna riki suwayta munallasqaku astawanqa chay masan riki rikurikamullashqa wawqillaykuna pallaykuna hinatinsi riki motopi lluptisqaku motopi hatimusqakupas rikaw uyaspachiki chay hatimurqaku imaynay chaypas chaysi wawqillaykuna pallaykuna hukninta riki wañurachillanman kasqa chay suwa runata wawqillaykuna panichallaykuna chay suwa wañuqpa sutintapas kaypi willaykamullawanchik chaysi riki kanman kasqa tayta Roger Basil Altamirano 39 años paypa kasqañichi antecedentes policiales nisqancha armayoq kasqan riki wawqillaykuna panichallaykuna chayñata riki chay aylluta riki chay wanchiqninta riki chay aparurqaku riki comisariaman rikaw chaymanta riki ratuman kachaykamullarqaku porque pero chay caso hinallaraq riki kachkan chay proceso judicial nisqanpi wawqillaykuna pallaykuna suwakunam
llumpayllaña suakunam llumpayllaña natin runa más enchikunañata reaccionachkanku kay suegronpas suegronchu masanpas suegran suajta chay hatikacharun suakunata kunañata wawqillaykuna pallaykuna paninchik si jalaturunman kasqa chay suata wawqillaykuna panichallaykuna ari kay suariki motopi purillasqa hinaspan riki chay celularninta suasqa kay panichanchikpata chay celularta aptakuykuspatachik purillaskarqa kay panichallanchik riki maypi pasakururqa kay San Juan de Miraflores nisqanpa wawqillaykuna pallaykuna natin siriki chay suaspan riki ayqirqa hina motopi naspan siriki chay paninchikñataq pantalon lawninmanta chiki hapipakuruq hinaspan riki chusturullanman kasqa wawqillaykuna pallaykuna incluso chaypi riki kay cámara seguridad nisqan riki hawachikamuchkan imayna haykayna pasakusqantapas chayna pasakuchka wawqillaykuna pallaykuna suachikuqkunapas reaccionachkan huk lawkunapiqa riki angelija riki manam chayantachu nin suasunki suachikunayki wañuchisunki wañuchisunkipas porque chay suata wañurachinki o contestakurunki utaq majarunkipas ñataq kikikim carcelman apasqa karunki nisqanmiki leja riki manam llaqta runatachu defendiwanchik astawanqa chay mana allin suas delincuentes chay corruptos runas chay mana valen chay millaypaq runakunata defienden leykunapas wawqillaykuna pallaykuna chay derechos humanos nisqankunapas Iquitos waklawman illarisunchik wawqillaykuna panichallaykuna Iquitos law periki chay mana allin mama wawachallanta riki sajerullanman kasqa tiendapi cervezapaq wawqillaykuna panichallaykuna chayta sutichanku riki misterimaypi empeño nispa rikaw empeñarusqa uña warma chanta wawqillaykuna pallaykuna kay piñishkan riki Iquitos law periki wawqillaykuna pallaykuna kay sipaslla mana allin mama chunka hanchis watayuqlla ni allillaqa ni deni azullapas kanraqchu país riki wawqillaykuna pallaykuna huk naman huk bar nisqanman osea chay aja wasiman trago wasiman chayman riki rillanman kasqa kay sector masusa punchaca nisqan lawpi naspansi chay periki huknin jamay upiay niqman chay jaladora ninku chaykunata chutaqkuna rikaw empriki chay hatun incluso napi pasado mana mancha kay wamanga perikunchikchu pero manachum hasta parlantikunawan hayachkanku jamay ranti kay tawakta chayna chaykunaman jaladorkuna sutin Limapiqa uklakunapiqa yanqallam hasta restaurantikunawan kunkum saykuspaniki jamay kaypi mikuchayku nispa hayasunki chaypi sutin jaladoras chaynaki chay aja wasi chay upiana wasipi punkumpi kanman karqa chay jaladora chaychu hayaqnin rikaw jamay kaypi upiay kaypi kachkan kay nawaqna upianakuna nispa entonces paymansi dejaykullanman kasqa kay wawata sajisayki astawanqa qullqitaya traguchaypaq quykuway nispa wawqillaykuna pallaykuna chay wawachaqa kasqa pusaq killa chayuqllaraq ni watamanpas chayasqaraqchu wawqillaykuna panchallaykuna chayta ruranman kasqa chay cerveza rayku kay mana allin sipas wawqichallaykuna panchallaykuna wak Loreto wak Iquitos lawpi chayta wak atelawmanta kay willakuy chayamun chay periki wawqillaykuna pallaykuna huk warmipa ayanta riki kay Rimaq Mayo nisqan patan lawpi saquirunmanku kasqa riki mana exactamente Rimaq Mayopichu astawanqa chay canal kachkan riki chay Mayumanta hamuq chay riki kay ate lawpi chaypi riki dejarunmanku kasqa riki wawqillaykuna pallaykuna ayallantaña riki wañurachispanku chayta riki chay reciclador rikaw chay botellakuna huñukuq chay latachakuna huñukuq purinman kasqa hinaspa riki rikurunman kasqa hinaspa riki willakullasqa ayatan tariruni nispa wawqillaykuna panchallaykuna chay riki pasakurqa hayninpa miércoles punchawtara chayshi kay panchanchikta riki apaspanku riki riq sipaykullachkanku pi may kallasqantapas
Chaytaq ima Julietaya kay panchalanchik apakurjapas hasta wan puno lao perico wawqillaykuna pallaykuna hapiruyanku paninchikta payserika apakullasqa casi medio millón de soles nisqanta exactamente 490.000 soles nisqanta riki apasqa medias ukupi pacas jata chaynata rikinin kay Superintendencia Nacional Aduanas y Administración Tributaria SUNAT paykuna riki wawqillaykuna pallaykuna alluqukunawan riki especial alluqukuna riki kunanqa kan riki Julijimusiaq chaynata riki kayna drogakuna chay pasta básico cocaína chaykuna musyaq y chaywan siriki musyarachillasqaku wawqillaykuna pallaykuna tarironku riki pachampi chay medias nin ukupi paquitasjata chayta riki yuparunku inatinqa kakullanman kasqa riki 490.000 soles wawqi challaykuna panchallaykuna ari apasqa riki kay arquipalaumanta kay empresa transporte interprovincial nisqanpi wawqi challaykuna pani challaykuna aspansiki kay Verajuchakuna de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria riki jugariykullanku chay Julijita naspariki tapuchkanku ima Julijim kay ima paqmi apanki nispa ari apayta apawami achka Julijita perichaqa riki willakunayki riki ima Julijim apasqaykitapas rikaw porque mana willasqata apanki natinqa chaytaqa tumpaykusun qamqa mayllashkankim chay Julijita nispa chay lavado activo nisqanta rurachkanki ninku rikaw chikapta pone riki jabonchawan pachatin maylechkay hinachu rikaw hasta wanqa riki chayqa sutin riki chaynaya lavado activos nisqanta sutinchanku rikaw chay wawqillaykuna pallaykuna kay empresa de transportes tipo bus placa D6V968 chaypi riki kay Arquipalaumanta wak Desaguadero Bolivia lauman illasqa kay carro anchayman kay panchalanchik hisperuspa chay Julijita riki apanman kasqa chay Bolivia manchu chay Julijita qhiperjapas imaynayqa kaynaqa yakakullanmanpas karqa riki chaytam nisqanku riki posiblemente chay negociante comerciante chay pakana chay Julijita achkanpi aparqa chay mana allin chay mercadería nisqanta apamunanpaq o chay contrabando ninku rikaw chay contrabando chay mercaderiata apamunanpaq posiblemente aparqa nispataq rikaw porque mana panchanchik sumaqtarachu willakuchkan imam Julijim kasqanta wawqillaykuna pallaykuna chayqa niskanchik yupaspanku rayparuyan casi medio millón soles yaqa chunka waranqallaña medio millónpaq rikaw 490.000 soles nisqanta chayta riki ña willankuña Fiscalía Especializada de Lavados Activos chaynata Policía Nacional paykuna riki asuykullaspanku wawqillaykuna pani challaykuna riki chay Julijita jugariykullanku y pani challanchiktapas riki watu chaykullanku hasta sumaq willakunankama. Más willakuy wawqillaykuna pallaykuna kay pani challanchiktamiki liw mas kachkarqanchik incluso kay limpa programanchikpi ñawas willarqaykichik policía riki kay atelaopi warmi policía chinkaron motomansi carromansi qhispinman kasqa qhipantallataqa seriki chay cámara seguridad periki rikukunman kasqa huk qhari china chay carrullaman qhispis qanta nispa wawqillaykuna pallaykuna inatinsi ña kasqaña denuncia kay punta pareja nika kay policíaqa nallaraqlla sipaslllaraq manaraqlla ni payaraqpaschu pekarqaña riki punta pareja rikaw nina policiapi na parejan ex pareja riki na policía dispaypa contrampis incluso denunciakunapas kasqaña Nerjariki kaynatam amenazawachkan ñuqapam qamqa kanki manam piwan maywanpas kawaqchu piwan maywan kaptikiqa qamtam kuskata wañurachishayki nispas amenazanman kasqa y chay denuncia karqa comisariapi tinsi chayta tarirusqaku riki policíakuna hinaspa riki qanmi chay mama Nicole nisqanta imatapas haykatapas rurarunki rikurichimuy Ellachu wañurachimus chaypi paka imaramunkipas rikurichimuy nispas qhikutallanmanku kasqa riki wawqillaykuna pallaykuna sospechoso de secuestro y asesinato porque chinkarorqa rikaw chinkarorqa mana yachakurqachu maypi chaypi kasqan liw maskachkaqlla policíakunas maskallachkarqaku hinaptinsi wawqillaykuna pallaykuna kay sipasqa Cuscopi purikuchkasqa ñapas llaña
mana chaqnasqa, mana imapas haykapas kiriniq, mana pipas chinkachisqan, mana pipas suwasqa. Hasta chukchantapas cambiarusqaraqsi, porque kay qhawachkanchik kay foto periqua la siolla rikaw, la siolla normal la siolla, qhipanpi watachaykusqa rikaw. Chukchanpas tikrasqa maquillaje chay huk pachakunawan chay mana riqsisqa hinañas purisqa. Mana riqsinankupas chay maquillakururqa hasta chukchankunatapas riki cambiachikurqa rikaw. Imaynanpiña musyarunku astawanqa chay panichanchiksi qullqita hurqunman kasqa. Achka qullqita. Y chayta riki seguramente tumpananku karqa riki chay secuestradospaqmi chay qullqinta suwachichkan nispa, pero qhatipanku chay bankupi chay cuentanta hina tinsiriki Cuscolawpi hurqunku. Entin chayta qhatipaspanku riki chayarunku hinatinqa Cuscopi panichanchik purikuchkasqa sapachallan mana pipa maypa acompañasqa ni chaqnasqachu mana wawqillaykunta. Incluso chayta yacharuspa ñariki ministro del interior kallparin ñaynaspariki kay willakuykunata riki nimun ñariki kay mama Nicole Aurora Mesía Castro, 23 años, payta riki kay 18 de abril nisqantara denunciakurqaku ayllunkuna chinkarunmi nispa semanaña riki wawqillaykunpallayku, prácticamente semanaña. Y chay semanapi chaqaya kay panichanchiktaqa tarirunku y riqsirunku manani kikinmanpas rikchakusqaña chaqa niskaykichik tikrakurusqaña suma arreglakurusqa, pero chukchachankunata diferente taña riki ñachqakusqapas hasta pintakurusqaraq niskankuraqchusmi kanpas. Entonces yanqa chay ayllukunaqa kay Nicole Mesiapa punta parejanman tumparqaku, denunciarqaku qanmi rikurichimunki, qanmi mayman chaymas aparunki, qamllam amenazas nispa wawqillaykunpalaykuna. Pero hasta kay DIPOL nisqan, Policía División Este 1 San Juan Lurigancho, chaypi riki llamkarqa kay mama Nicole rikaw, chaypi como policía femenina. Temprano trabajóman rirqa chayanchu, pajarinintin minchantin yariki 24 horas, 48 horas ninkuchu chayna plazo cumplikuptin ya denuncianku, porque chay ratullachik willayta willarqaku ña chay ratuchik yacharqaku ña faltakusqa rikaw. Turnon tukarqa may chay mama policía chayamunchu nispa ña riki qawan ña karqaku, seguramente kunal pajarin rikuriykamunqa multarusunmi, castigarusunmi nispa ñapas jefenkunaqa qhiwikachachkarqakupas. Hasta kay panincheqa imaninku mistirimaypi no estaba muerto, sino estaba de parranda ninkuchu chayna mistirimaypika mana wañusqachu, chaqnasqachu, ni suwasqachu, ni imanasqachu kasqa, hasta husqupi purikuchkanman kasqa. Posiblemente huk qhariwan riki ñuqallanichkani, porque mana chay willakuypaq ninchu. Posible ñuqa sospechani porque chay cámara de seguridad huk qhari qhispisqa kay carroman, chay illasqan carroman rikaw. Huk qhariwanchiki ayqikurqa rikaw y chayñata Cuscopi sapa aymallan purichkarqa, uychataqchun sapachallams ayqikus chinkakurqa imatay rurarqas, porque mana yachakuchkanchu riki wawqillaykuna panicharyaykuna kay paninchikwan ima hayka pasakusqanpas. Hasta mi viceministro de Orden Interior del Ministerio de Interior, Juan José Santibáñez paypas niriki ñam kay paninchiktaqa tarirunikuña Cuscopi purikuchkasqa sipasllaqa nispa willakun. Hasta viceministro del Orden Interior del Ministerio de Interior tayta Juan José Santibáñez. Incluso nisqanku policía investiga misteriosa desaparición que fue hallada en Cusco. Nisqanku imatama kay panichanchik rurarqa chay cargunta abandonado hinaspaqa proceso disciplinario nisqanman yaykunqa kay panichanchik. Porque pipas maypas ima trabajo pipas manami que dejaruspayki pasakuaqchu. Chaypaqa sutin abandono.
kanriki proceso administrativo disciplinario chaykuna incluso sueldo kitapas falta kusqaykimanta nispa quitasonkimanraqmi chaynakunan pasakun pero chayta yacharqachu kay panichanchik o qunqaytachu caprichakuspa bueno ripukusqa nirqa o chay punta parejanwanchu manaña hawanakuyta munaspan mejor pasakusqa nimis pasakurqan si ima haykaya karqapas sunqunpi rikaw hinaspa chayta rurallarqa kay mama Nicole Mesías Miranda. Lo más importante, ña rikurirun ña kay panichanchik rikurirun mana ima hayka rurasqa ña limamam kutirun ña musyasqa ña publicasqa hinaspa ña leerun ña pay parikaw tarichikusqa naspaqa riki imapañam pakakunqa ñas limamam kutirun ña astawan cambiasqa mana ñas punta imaynan pachakuspus chaynañachu astawan totalmente cambiada, maquillada, transformada nispacho nichkango chachallaya kay warmiqa wawqillaywan pareguna. Chaykuna panichaykuna wak Pativilca Ollón wak norte la Lima provincia chay Ollón haw chaypis wawqillaykuna pallaykuna kay Cajatambo nisqan lawman chay cantera o sea chay imakunapas material chay hurqumuna chayman riq carro wawqillaykuna pallaykuna kay San Cristóbal ñan nisqanpi chay puyti kurunman kasqa wawqillaykuna pallaykuna chay hatun carro reke volquete hinaspansi altomanta puytikos tikracos para hasta okukama chayamullanman kasqa wawqichallaykuna panichallaykuna hasta huk ñankamara si hat alto tay curva richka altomanta wichibuspansi uku ñankamara chayamusqapis wawqillaykuna pallaykuna astawanqa chofer se mana wañukullasqachu más bien kirisqalla tarikullasqa chayriki ahí mismo apallanmangu kasqariki kay centro de salud nisqanman chaypiriki atendillachkanku wawqichallaykuna panichallaykuna imataya rurarqa chay maquinista hinaspa chay carron tinka ruyruynaña altomanta wichimullarqa rikaw lo más importante wawqillaykuna pallaykuna mana ya wañukullanchu antes rikaw wañullan sasaq causas paja anki kiris imaynakaspapas ayllukunawan tupachallankiraqya más rimari más willakuy wawqillaykuna panichallaykuna Donaqariki a ver kay willakuy chay arimun kay warmi riku wawqillaykuna pallaykuna venezolana razopi kasqapas kay warmis wawqillaykuna pallaykuna sumaqta tiantiakuykuspa yaykusqa llamkapakuq wasiman hinaspansi kamas chay punchawchalla suaramun tawa waranqata o sea chay condicionwaña yaykusqa llamkapakuq wawqichallaykuna panichallaykuna pero mana cualquier wasichu karqa astawanqa chay apostano hacía casa de apuestas Maipi chay pasakurqa kay Girón José Galvez Villa María el Triunfo nisqanpi wawqillaykuna pallaykuna chaysi kay panichallanchik Laura Chapoñan Tapia paysiriki nisqa ya maskasqa riki llamkapakuyta rikaw tarirullasqa riki naspansi payriki limpiasqa Picharosa kay local tanispanse pichaq tokosqa riki allichaq tokosqa riki turnun cha tukunayaptin rikaw ña chay cambio de turno nisqanpi rikaw lluqsishkaychik ñuqa pichachaykusqa allichachaykusqa kaypi kay hachakuna chayta huk clientekuna yaykun pinqawasun nispanse viva tokospan pichasqa hinaspañata riki luzkunatapas apagaykusqa riki chay tutaña riki karqa rikaw tutaña ña chay trabajo tukuruptinña luzkunatapas apagaykusqaraqsi hinaspansi wawqillaykuna pallaykuna chay cajaman pasaspan chay cajamanta riki qhipikusqa tawa waranqata astawanqa riki chay localpa kan riki chay cámara seguridad nisqan riki wawqillaykuna pallaykuna
chay siriki imayna haykayna ruras hantapas graba llanman kasqa wawqi challaykuna pani challaykuna ¿qué tal panichanchik qué tal panichanchik chay diciunwanña hasta llamka pakuqpas rillasqa payqariki pinsayarqachiki kayta rurawsaq hina suwaramusaq hinaspa qullqisapa kakusaq nispachik pinsayarqa mana chiki chay cámara seguridadkunapi o musyarachikunanta riki pinsayarqachu hinaspa chaykunata riki rura llanman karqa. Marri wawqillaykuna pallaykuna kay mana allin policía riku wawqillaykuna pallaykuna kasqa ñariki sancionasqaña kasqa astawanqa chay mana allin rurasqanmanta chay delito nisqan rurasqanmanta naspan seriki seguramente mañakullarqa manaña rurasqañachu pampachillaychik ya uchallikurllañachik corregikurlla nispachik imatay chay nirqapis hinaspa riki kaqlla kutiykachikusqa riki llamkayman kaqlla llamkapukullasqa kay wiraqucha como policía pero illaqa kaqlla hapirachikun hinacha wiraquchalla puntatayna suwakusqanpi puntatapas chay suwakusqanpi riki chay delito rurasqanpi chay wishuchikuyta munasqa riki hinaspachik imayanta chay ruradorqapas seguramente ruyakurqachik jefikunata pampachaykuspa kayla chaskiykullarqa kutiykachirqaku llamka y kutiykachiptinku hinalla suwakusqa wawqillaykuna pallaykuna chaynaqa kay wiraquchata riki poder judicial nisqan nikullan riki mientras que hay investigación purinankamaya kay taquchakuy purinankama prisión preventiva nisqanpi tiyachun riki isqun hanchi sukilla ninaw ya isqunquilla nisqankaypaq chayna wawqillaykuna pani challaykuna kay suboficial de la Policía Nacional del Perú incluso richa kayqa hapirachikusqa asaltachkaqtarqa wawqillaykuna pallaykuna asaltasqa negociantekuna chay comerciantes nisqankunata wawqillaykuna pallaykuna kay tal policía rikaw en vez de chay asaltaqkunamanta cuidawananchikta kay policía payraq puntapiqa suwakuypi hinapiqa imañama mayma chay seguridad ciudadana chay niranchik riki ima watapi unayña chay rimasqay kay policía ocupiqa sapa chunkamantas pusaq mana ni la mitapaschu pusaq policíakuna mana allin policíakuna corrupto policíakuna mana allin umayuq policíakuna sapa chunkamantas iskay kimsa chaylla allin policíakuna wawqillaykuna pallaykuna chaynata niki chay investigación chay europea nisqan riki rimarillarqa chayta rimapi ni pipas maypas ni caso llawarqakupaschu chay kaypiqa hawachikuchka policía corrupto wawqillaykuna pallaykuna suwa policía asaltante policía amplio historial de robos nisqanrasqakuchkan chay suwakuyllapi policía chay hasta como policía kaspa armayuq karqa chay armanta riki utilizaqupaq suwakuy chayna wawqillaykuna pallaykuna pasakullan kay mana allin policíakunamanpas marri kay programa llanchikpi panichallanchik panichanchik riki kachkantaq paytaqa autorizaykunku poder judicial naspaniykullan allimi wañuchikuyan nispa kunan kay huknin paninchik wañataq nikurun riki poder judicial chunka pichqa punchawmi saludpa makinpi kanja ima astawanqa chay panichanchik amaña mas kawsananpaq amaña mas kay pachapi kananpaq chay llapan maquinakunata chay respirador artificial nisqankunata hurquykunanpaq nin wawqillaykuna pallaykuna kay panichallanchik María Benito nisqan siriki chay maquinallawanña kawsachkan chaytariki kunkanta sinqanta conectaykullan kunatinchik chayllawanña kawsakullan manachun chay máquina funcionanman hinaptinqa manaña kikillanmantaqa samatiyayta atinmanñachu chay siriki wawqillaykuna pallaykuna kay mama María Benito contatakusqa
abogadonta inaspariki demanda nisanta presenta kulasqa manam kawsayta munaniñachu desconectay kullawachunkuña nispa wawqillaykuna pallaykuna chaysiriki kay mama magistrada jueza Jacqueline Tarrillo Meneses payriki nichkan kay e-salud nisqanta porque e-saludpi kay panichanchik tarikullachka riki chay maquinawan kunitashqallaña chaysiriki ordenachkan kay e-saludta chunka pichqan punchawlla ni killapaschu ni watapaschu chunka pichqan punchawllam kachkan plazo chay chunka pichqa punchawpi desconectaykuchi apagaykuchi maquinata nispas kamachikullan wawqillaykuna pallaykuna kay desde la tercera sala constitucional Corte Superior de Justicia chaypi nishkaniki panichanchik ama mas sufrinanpaq ya chay drogawan chay droga tranquilizante ninkunichu droga sedante ninkuta chaywan churaykullachunku nasco desconectaykuchunku chay maquinata chaynapi killanmanta wanchakunanpaq nispa kay panichanchik sufrisqa chay esclerosis lateral amiotrófica unas veces como ELA nisqanwan chaysik unayña chay sufrimientowan riki nanaywan kakullarqa inaspa kamallapiña karqapas manaña purikuq maquinawan kunitashqallaña kawsallarqa wawqillaykuna pallaykuna kaymanta rimarispa haykaqraq hasta maquinakunawan kunitaykusqakunapas wawqillanchikuna panchanchikuna hospitalpipas saludpipas maypipas wañukullachkanku ayllukuna o kikinpas bueno kawsayta munani killallatara watallatapas nispa unaycharanmi kawsachakuyta munani nillanku maquinakunawan conectaykunku kawsananpaq pero mana cuerpo aguantanchu y wañukullanku apurawchallaman killallampi kimsa killallampi o minuslapipas semanallampipas peorchakuykunku naspa semanaman wañukustinmi mientras kay panchanchikñataq mana wañuyta atinchu hinaptinqa kaypi niswanchik bueno mana runaman hinachu astawan taytachata kamachikuynin imagina rikaw ninchiriki taytachallam atiniyoqa kunan punchaw pajarin punchaw waykapipas apakusunaykipaq sanullatapas kawsachkallatapas accidente de tránsito accidente laboral o mayupa pasqan urmaykuspallapas haykaqtaq hasta lluchkaykuspallapas wañukullanku wañukuq ratuchay wañukullanku pero kay panchanchik mana wañuyta atinchu ima diritunta pagallampas uycha chay runa hawananpaqchu kaynakuna hawananchikpaqchu kawsallarqapas teninchiki tayta llullam único ateneo kay kawsay vidanchik juananchikpaq kay kawsay vidata quykullawatinchik pajarimurqanchik kay pachapi qawanakuchkanchik riqsinakuchkanchik kawsakullachkanchik pay ninqa ya suficienteña ripukamuña nispa ripukuchakusunchik hinaptinqa kaypiqa ni juez, ni fiscal, ni papa de Roma, ni pipas maypas ateneuqa kanmanchu taytachamanta mas altuchapiqa mana wawqillaykuna ni tribunal constitucional ni pipas maypas allin kawsakunapaq waqaychanapi eso se jarikaw chaypaq kachkan cortes interamericanos o americanos o internacionales de derechos humanos nisqankuna comisiones interamericanas o americanos internacionales de derechos humanos nisqankuna chayta kamariki allin kawsakuykuna waqaychamunankupaq chaynapi respeto kananpaq chay qariki allin kawsakuykananpaq manami chaykunaq ninchkanchu ya bueno ñuqanchik kan derechos humanos pipas maypis kawsakuymunaq kawsakuchun wañukuymunaq wañukuchun manamiki kawsakuyvidanchik mana makinchikpichu pero claro kay maquinakuna kan sichu mana máquina kanmanchu punta watakuna hinapiqa manachik kawsamunqañachu karqa kay panichanchikqa
Chay máquina con itaikotin, chay máquina llevan causada pues prácticamente, de cada manera ni kikilang manta. O chay con una piscanta ya. Pero por algo, y maraiku chay máquina con una tapa de hay ciencia, ellos taitayos pa atininguan. Ya chay ninguari que logramos chay máquina con una tapas, una cona. Ama apurado manguaño runanchik para que oche en la cama y la causa con anchik para que pelegona. Bueno, es un comentario personal. Y mamá caja, a ver, poder judicial ni coronja ya guaño chichik yanispa o desconecta y coichik yanispa. Es igual que suicidio que llegó en pelegona. Es igual suicidio. Eutanasia ni sanos que pero es que con que van iscaña. Iskainya kayak eutanasia, uni panchanji, igual warman mante kasha. Ongo ya pait pap sakai autorizai con kuan chinangup. Y China kachkan kayak asunto mana kayak Perú ya pichu a nivel mundial che eutanasia ni skana likoremos. Ya pipas mai suanyu chico mona es igual que suicidio, sokle con pipas mai suanyu chico mona hayawan kuchungnya. Ninang mik imani nang rakta, suicidio imanenta, suicidio chay imanenta. Kikilang rikero na wanyuchi con venena con los papas, warco con los papas, mayo mampae con los papas, jaja mampae con los papas, sui matros, hasta va que caso con mampae con goliga, pucha apuraucha el wanyuchi son hispanicao. Pero ese suicidio es mana pipapas, mai papas, makin pescancho vidancheja. Claro, queda como peso caricao, vale, ana cospa. Y me van a chocar cosas para que van china con que la jari que tameriki igual manta pacharica van se que van a chuan que apis wañon cacha que la atipanaco pero guerra manta chori más cancha estamos hablando de eutanasia prácticamente es una eutanasia bajo la gombalego ya main atineo hasta ahí tachamos más ni chica y poder judicial recurrir no. Bueno, es un comentario que llegó una más remari que hay programa yanchik, pero a ver, pues que no transmitis canch imagina ya campas, ñaca eta, yanchik porque nos están limitando en chicadito. Marre au chalecona pan y chalecona marre ya tu cuchay cuchanchiña y mapiña cachcansi tu cuchay cuchanchiña fiscal Domingo Pérez au chalecona pan y chalecona denuncia y culachcaña policía man chay grupo la resistencia nisganta chay grupo la resistencia recorrimorja Taita Castillo Palacio Petiate Taita Castillo Palacio Manta Jorjoruspanco chay aparonco uchcuasiman chay punchaomanta chincaron chay grupo la resistencia manaña uyari con ñacho manaña marcha con atroan con ñacho manaña runa conapa juiz conapa alcalde conapa fiscal conapa o autoridad conapa consta conapa wasing marín cuñacho bullarora porque manacha bullatame que roachkaj como está con wasing con respect pero para que una contras han wasing maya mana cualquier wasing man pascho. Tenme caitaita José Domingo Pérez ni con ya formalización denuncia policial ya para miembros de la resistencia en Ishampas por agresión física, amenaza de muerte, insultos de odio. Chaybanto hacia su persona, o sea, kikimpa contrampia que hay resistencia y chaita ruang, o sea que daita Domingo Pérez amenazanco. Guanyu chi sai ki con que no sé guarna sai con ispa chais con anca denuncias caña cach con miembros de la resistencia o auxilecona palecona. Porque chay grupo resistencia ya chay de hecha casta runacona, que no es runacona, chay con resistencia soteo. Marri o auxilecona pan chalecona. Operación Valkyria o Palecona, Valkyria Harika y Mama ex fiscal
Benavides, Patricia Benavides, Paimiche alias Bani, Paipa contravención Operación Valkyria, Rico Ogliagon Palegona. Chay Siriki Kai Pichkanku, Kai Mama Valkyria, Pa Brazón Gakarja, Joko Fiscal, Chay Taita Fiscal Huamán, Chay Virajuchan Operador, Chay si Kai Tribunal Constitucional Tapas Ranting Mancasja. Y maom y hay que vaya a terja, favor tacho, antena contra cops y mainaya. Chay natariki, que publicamos pan, coriki nimunco, chay que colaborador eficaz código 33-2023. Nerike, chay taita fiscal Marco Huamán, paime operador. Paime, chay Tribunal Constitucional, cajunata rexer, conectando nuevamente la transmisión. Ya chosmeao, kutiriga molang. Chicarjan chirique, a ver si retorna la transmisión en vivo, kutiriga molang. Si pues que cachachcanta, que internet, pues, mal ya mama. De que ex consejeros de Dina Boluarte, Oscar Nieves, pues, para la comansi casja. Investigaciones de empresario Camilo Peirado Blondet y Manuel Altamirano Ramírez Huamán Paikunapa contra picha investigación conata archivananco para con pelegona. Che archivananco pasi chaskin mancasja jaikata 20.000 nishanta kai nieves manta. Tal Nieves ricao Oscar Nieves paimanta chapoleta chaskin manco casja. Penta chaita entregas jaco Jaime Villanueva, mama Benavides pa asesor ning maricao, paiman se colegita Josjaco, o chaise que taita Huamán, que más amigucha más resista cacoyan que taita Francisco Morales Juan. Francisco Morales, miembro del Tribunal Constitucional, con el chay económico con el aproba y con el chay primer sonche. Que Junta Nacional Justicia Picajona, Cajliache inhabilitación iskan, Congreso pa Roraskan, funcionanampaj. Kaya Jorguchkanko, kaya desesperado Kakuchkanko, Kunanga, Congreso man atispan, Tribunal Ningman Ñakija Coroyan, Tribunal Constitucional Fujimorista, como Tribunal Tajari Churanca y Congreso, no sé qué, señores tribunos, Kanguna Churagay, Chigmanachon. Kaita favor nico pa butay ko lang kichik ya tenga ya ganeta ham kuna pas na procesas karwach chik wichus hakana chik panispa chik ni ko lang no te preocupes saya pa kuy kusay ko lispa ko nang kacha resolution korgoy karamo kuna lang chay man primer sonchik kay chatara tu corazón cho que con pelego. Presidente del Tribunal Constitucional Taita Francisco Morales ampay seriki rexena con kai Taita Fiscal Huamán Huamán que llegó para Palegona. Reflexionamos por allá, pues que funcionan para allá. Imagínate que hay para la corja que llegó para Palegona. No te preocupes, yo soy presidente del tribunal. Chascanchinari que quinchi pura hawakai chanakuso nispari que rima kulang mancarja y chaitan kuna pruachkan kai Taita Francisco Morales. Incluso Francisco Morales Kikin Kupuraya, porque Pichja miembros sus paigona can, con las panco Kikin Kuraya Kim Saya firma con Iskaita Manakayaspa. Y China Kachkan hasta resolución con apas, Achkakute. Kikilango pura Kim San Coño, Amaña Iskaita contra Pemiatanchina Botangaco, Amañas ni Kayasun Paña Timpan, Kayasun Botanaga, Kikilanjiña Pacan Pacaña firma con Nispam hasta resolución tribunal Tajor, Jomuchkan Kaitaita Francisco Morales o Auxiliar con Peregona. Otro corrupto que el Tribunal Constitucional ocupe, Fujimori Juan, Cuscanja Guiguspa, Chaimana Alin Ruray Peric, Pariculach, como que le golpe le cona, hasta Constitución con una tapa Sarotiacos Paraj. Chainan Pasaculach, que nos chay serique, que claro, Benevanis para favornen Perique, que el Tribunal Constitucional, y nos que Junta Nacional de Justicia para Contrampe. Rike mama Patricia Benavides Masaya Pacos, Congreso Masaya Pacos, Pacatisa Pacos Masaya Pacos,
hasta resolución con etapas Jorge Mulachcanco Afilecona Panchelecona, que sea sancionado por la Junta Nacional de Justicia tras retirar de cargo a fiscal que investigaba a Enma Benavides. Chay, nakatisa pa kuno, Afilecona Palecona, munas hankururaipi, kaili con saruguigos pa kikinko pura amachonakoipi, kikunko pura protegenakoipi tarikulachcanco. Mana chayllacho, caso Benavides, 15 fiscales provinciales, incluso involucradas a Cachcanco, Mana Lima Yapicho, kay caso Valkyria, Rigas, Jarigao, Brasun Conaja, Mana Lima Yapicho, hasta 15 fiscal provincial Conapas, Brasun Sican Mancas Jarik. Fiscal con la madre, nosotros somos fiscal provincial tal, estamos a favor de Benavides, Alentan Rats, que no es chay. Pronunciamen con la tapas Jorge Moj, pero pero con Ancaña, Rescaña Cachca, Picona Chay, Kai Peniscani, que según los abogados Jorge Viera, nombrados por fiscal superior provisional del Distrito Fiscal Lima Noreste, así como abogado Abelardo Caicho y Juan Zúñiga, nombrados fiscales provincial del Distrito Fiscal Lima Centro, señalados por EFICO. Investigación vinculados a la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides o Aguchilegona Panchalegona. Kay Tribunal o Aguchilegona Palegona, Kay Taita Morales pa Omayishan, Kajlia resolución ta Jorge Caramo, Kay Congreso man Sayapacuspa. Ya se escanchina que hay Congreso de la República, Jaime Pasajilla per resolución de Jorge Caramorca, que hay Mama Inistelio, Cheneta Aldo Vázquez, suspenden en Copa, Gricao. Suspendición, Chequinas, Pachunca, Wata, Amaña, más León Capacunan Copa, Nis, Pamanach Jorge Camorca, con la técnica Poder Judicial Cuti y Carachir, Cacarria, trabajo en Coman. Y ma papay con la Torjorjaco porque hay Mama Inestelio pa Makin Pimkachkan investigación contra Patricia Benavides, contra esa Mama Valkyria, corrupta Valkyria pa Makinpe. Ten Inestelio Tanichkan taita abogado, aprista, perro del hortelano, taita Jorge del Castillo y manenta, Mama Inestelio suspendisgaña, manan informe Balincho, nispa Rima Cacharjaño, Ojilegón Pedegona, Jamok proceso con API, ya Nirjaña. Ya tiene que conanca, ya Tribunal Constitucional de que suspendí, comunicado, medida cautelar a favor del Congreso. Ojilegón Pedegona, Tarica y Tribunal Constitucional ni coro, que el Congreso para Auroras Hang, alguien ponen, suspendís Jacacho, que Aldo Vázquez y Inestelio. Congreso suspender gaña na tenga chay mi cumplikunan nis pasaya pakuikon y operador político kachkan chay Taita Morales na tenga Taita Morales Paz, actual presidente del Tribunal Constitucional Huichinanme o que le hago para Huichinanme porque chay huera hucha kachkan mana imparcial hasta banca parcializas imagínate jaikainata Paz Chay Taita Morales pa Yana Pasjan, kay Tribunal pa Yana Pasjan, Kuti kay Chita Munachkan, kay Congreso Pewang, kay Mama Buluarte Pewang, y chay Yapa Munay Sapacuna Pewang, kay Mama Patricia Benavidista, fiscal de la Nación Umangman. Y mapa Munasjanko, Ruraconancopa, Yapa chay investigación kunata, Sachtanancopa, porque ya hay coron Genaspaja. Estaban más calpa una chiqui ya para investigar fiscal con ata Jaria Rospan que mama fiscal ya contra el cargan que chica ripuy ni chulia Jaria Raon que en España ta ronan con churai con en España que ya para proceso con ata contra el aprismo contra el Fujimori contra Keiko Fujimori contra Odebrecht contra rutas de Lima contra Maconagachcan que hay caso interoceánica caso cócteles tucuchay ya investigación incluso contra Taita Toledo, Taita PPK, Ollanta, Tuquichaicona, Huichinam, Paguajilegón, Paregona, Manaño, justicia cangañacho. Simplemente ya cae, archivado, así que ya no hay más investigación.
Es paricao, ya investiga en una taja ya. Retirado. Chay chik pasa con y chay manmi y hay cuita munachkanko. Chay me que mahta chata atipakuchkanko y kote conga mama binabines naman fiscalía minatenga. Ay mismo chayam kila ya semana ya pilla pa chay investigación chinkaron ganis para que kote kachita munachkanko. Y justo chay tarurangaku porque kote kachispa ya mama fiscal kote kachiki kunan eso sega. Ya, ratu chale chaya pa investigación konata chinkachi ni korunga con ordena de korunga ko akila con pelekona. Tribunal Constitucional de Coruña chay suspensión del Congreso de la República a los magistrados de Junta Nacional de Justicia Aldo Vázquez y Enestelio chaja Balén menis parico akila con pelekona saya pakui con una tenga cajlare que suspendis a Carollanco, Enestelio y Aldo Vázquez pero ni canta. Si bien es cierto Tribunal Constitucional Ari alin minikurong pero ichaja el Poder Judicial se quizá para que investigación con Aldo Pasicauche Morales Pasicauche con involucras a Casjanwan posiblemente Poder Judicial manam chay Tribunal Constitucional para más jambalinch porque es imparcial manam imparcial yo estaban parcializado mis papas quizá ya leyman hapipakuy kuspa kay tribunal pa roras janta yang kacharung mangkupas chayna niskanko especialista kuna Poder Judicial pa makichampirak mikachkan kay asunto si Poder Judicial neronja bueno llamen Tribunal Constitucional Cámara chikon y manasong ma chayna chikinispa neronga na tenga kay mama Benavides kuti con gari que fiscalía man porque ya plazo un cumple kuchkanya tenga imagínate que el Poder Judicial jawas karonga estaban peor estaban chayna pasa kullachka más villa ko wau kichaлекona pan y chalecona chenetari que Congreso nichkan con mucho ley taruamos pan policía conas conanja utilizan manya pistolas de descarga eléctrica nisjanta che pistola baleamos onke cableo Juan ten ser que chay pistola ima equipip saperson krikao au chay ojina rikao wasa equipip pas chaki prima que nas pajarik electricidad inariki tas person chaype wicherachonke anchaitan Congreso niskan pistolas de descarga eléctrica chayta utilización ko chay protesta konapaj amaña chay balas balines chay perdigones kanta estaban chay angari ya pampa isterakon kamana yari dismaya kamana kuanyong ganyacho pero wanyurong mang mi chay epilepsia yo era huchakon o takrike son kuchayan kisay mananya sumaktan blanco que no tenga chay huk descarga eléctrica banca un parálisis chay wanyu kuy karumang ya pero recachkan kay proyecto ley número 7672 a modificar esta monachkan kay decreto legislativo mamalay mama paki koron microips decreto legislativo japispaña paquero con micronchik entonces decreto legislativo número 7672 nisjantarique mejor proyecto ley claro 7672 el proyecto ley que modificar el decreto legislativo 1186 nisjanto auxiliar palecona chayserique chayman chayleyman hinaja kay Congreso utilizan y matenchkanme armas de descarga eléctrica chenda kay Contraloría konan watacho no hay que mandata chillum pay kalpasa parikoronko kay Congreso gaya galliutam oficina konata wajachichkan puntata intervienen acá que rexis oficina con allata principalmente obras obra con aroracta che holfit atenta chotes con manacho chenta che sunafil che hatun obra con blanca bajo con anca liuchata intervienen con sunafil pas bodega con atap restaurante tienda che con tapas hatun proyecto obra con ata igual Contraloría pas tukuirik chak oficina con ata municipio con ap OPD con ape
gobierno regional o intervenircanco kahlas jainin paniraykichiña con gobierno regional Cusco Ayacuchota intervenirraco kahlas kay punchakunapas yapatawn intervenironko imatay tayronki naspa imaman kahla kutirikunas kahlas intervenironko nispa rimay kachkarja chayntaq seriki kunanja intervenironko oficinas del legado y OXE nisqantaña kay organismo supervisor de contratación del estado nisqanto awqillaykuna pani challaykuna chaypi nisqanku riki imaynas qaykaynatas kay OXE y legado llamkachkanku a ver llapa documento may nispansi llapa documentonta awqillaykuna pallaykuna taqwichakurullan kay contraloría kunan contraloriaqa lliwchatam revisachkan sancionanantam sancionachkan mana sancionantaq simplemente informe chayta rurachkan kaypi fallachkasqanki tema accesibilidad, tema de presupuesto, tema documentario, tema de contratas, tema de no sé, ima kuna tancho awqillaykuna pallaykuna lliw kay contraloría tajuichakuchkanpas pero parte pej allintaj parte pej felicitaña porque a veces leypas roras kachkan kaymi rorani ni pepas kasonchu kunanqariki chay leykuna quizás orden mañap churasqa kanja pero chay ley orden man churasqa kananpaq imataq pasakunan de que presupuesto kanan chay áreakunapaq chaynapi porque wakikunapaq presupuesto para que tema de obras por ejemplo chay intervención chay qariki administrativamente corregir naricao chay urakunañin ruwaskananpaq pero tema de accesibilidad por ejemplo chay presupuesto necesita con ricao ponanja ciudades modernas chaykunapaq chay accesibilidad allin ruwasqa kachkan ñuqanchikkuna pallaqtanchikkuna piñataqmiki imayna haykana ruwasqa pariki institucionninchikkuna ricao entonces tukuyta lliw intervenchkasqa kay Contraloría wawqi challaykuna pani challaykuna chayta riki a ver tukupananchikpaq a ver kaytaqa tayta uskurimamanta rimananchik karqa manaña atishuñachu rimayta uskurimamantaqa astawan pimanta rimachaykusunchik kay poder judicial anchapas wawqillaykuna pallaykuna kay criptomonedas mana chayta riqsinchikraqchu ñuqanchikkuna ñuqallaymanta qallaykus uyarirqani investigarqani chayta suqurarqani imataq chay criptomonedas chay internetllapi ña qullqi chaytaq internetpi ima ruruchinku internetllapi ruruchinku chay minado nisqanta ruranchis inasparikurachishpa tantoña nis chay bitcoin nisqankuna nikachka mana chay bitcoinllachu chay criptomonedakunaos más de 10,000 kunanqa de criptomonedas wawqillaykuna pallaykuna kachkanriki kay internet pericao más riqsisqaqa bitcoin ethereum chaykuna ricao más riqsisqa pero mana chayllachu tanto wawqillaykuna pallaykuna kakuchka y sapa watan rikurimuchka iskay kimsa criptomonedas wakiq barato pachanin kachkan onsul pachanin hasta centimuchakunapi chanin kay criptomoneda chay bitcoin nisqan isusaqari cuistakullan kunanqa ya 40, 50, 60 kunaman chayan hasta 70 kunaman chayan chay bitcoinqa chullachalla pero rantita munanqa bueno internetllapi mana chaytaqa hapinkiñachu rikao manaña ni wayqankiñachu internetllapi celularllantaña computadorllantaña chay paganakunaykipi imapapas riki chayllañam qullqi kanqa nisqanku hamuq punchakunapi imayna kanqapas pero ichaqa chaynintapas fraude kasqam chaysiki kaypi riki kay poder judicial sentenciaykullan tayta José Leonel Llanos Rodríguez payta riki kimsa wata tawa killantin uchkuwasipi tiyakunanpaq por fraude informático relacionado con uso ilícito de criptomonedas chaypas kachka wawqillayku hasta chay criptomonedakunawanpas delitukuna kasqañam riki kunanqa chaykuna huklawkunapi pasakuchkarqa rikao porque a veces criptomonedata rantinaypaq kay tinday kachkan rantikusayki nispakuna qullqita mañarukunki nispaq manas rantinkuchu rikao astawan falso tarika internet papel falso tajoykun riki kajaya qullqiki nispa riki pero en realidad tajuichakunki natenqa mana chijapchu rikao
porque ka internet pejarik esto virtual pejarik yachaqkunaq tukuytam ruranku hasta ñuqallaypis manchakuni hasta sumaqta investigachkaspapas yachani imayna haykayna kay criptomonedawan llamkana kasqanta pero mana animakunichu porque qunqaytapas chay mana allin runamanpas wichaykuspa qullqita yanqa entregaswanchik waranqallanpipas porque chay criptomonedas cuesta kullanmi wawqillawan pallaykuna manami huk usul iskay usulisllachu 500 soles, 1000 soles chaynakunata invertinayki chaypaq y qunqayta chay engañaqman chay qullqita hap'ikachiptikiqa ni huk soltapas rikunkichu chaynan chay criptomonedas wawqillaykuna pallaykuna bien chayllapina tukupasunchik wawqillaykuna pallaykuna kay programallanchikta achkaraq willakuykuna kidarullan tayta Oscurimamantapas karqan rimananchikpaq pero ichaqa hamuq programanchik piñachiki rimarillachkasunchik chaynaqa tay tukupayninman chaykullan kay programallanchik rimarininchik qamkunawan tarikullarqa ripukullani